abeshye mu rukiko. Ninde washimusa umwana wanjye? Uravuga ibiki? Umwana wanjye baramutwaye. Abantu baje gukubwira ngo umbeshyere. Ntabwo bishoboka. Abantu baje kundeba ngo ngushinje mu rukiko barambwiye ngo uri umwicanyi, ngo wishe umwana we, ngo kandi nta bimenyetso bihari byo kugufungisha, bansaba ubufasha nyine kugira ngo umugizi wa nabi ahanwe nanjye ndabutanga. Iyo ntabikora baraza kunyica. You will tell us everything you know. Uratubwira buri kimuzi. Prove useful in helping us capture David. We might consider making a deal. Nituramuka tubonye ibyo tubwiye byadufasha gufata David Barros, dushobora kubikugiramo igihano cyawe kikagabanuka. Kuko muri kano kanya urashinjwa uruhare mu kwica, mbega nawe uri umufatanyacyaha mu kwica. David to officer. Kuko niho watwaye mu modoka David ajya kwica ofisiye Wilson. Urakatirwa burundu. Before you answer. Tekereza mbere yo gusubiza. Give me the names. Mbwira amazina yabo. Rebe. Yarebye abona ifoto y'umukobwa w'umukecuru. Cy'umukecuru maze amazina y'abana akareba ifoto y'umukobwa we. It's your daughter, right? She was a school teacher. Umukobwa wawe ni umwarimu ndamwibuka. Bamwita Elle. A parent would do anything to keep the child safe. Buri mubyeyi yakora igishoboka ngo arinde umwana we. Ntabwo nabashe kurinda umwana wanjye Matayo rya joro. Niyo mpamvu ndi gukora ibi byose. Ibyo gusa. Nje narabeshye kugira ngo nanjye ndinde umukobwa wanjye. Umukobwa wanjye yari yarakoronijwe n'urusimbi. Urusimbi ni ikiyobyabwenge gikomeye. One day a man shows up at my door. Umunsi umumugabazi wanjye You beat your son to death. arambwira ngo hari umugabo witwa David Barros wakubise umuhini umwana waramwica. Put you away, they'll forgive her death. Arambwira ati ngwino mu rukiko umushinje nkaho wari uhari ubona hisha inkoni cyangwa se intwaro yicishije umwana we. Amadeni umukobwa wawe yari afite yose yo mu rusimbi turayamubabarira, turayamusonera. Didn't tell me his name. Uwo mugabo yitwa ntago nzi izina rye, ariko afite imisatsi y'umukara ivanzemo n'akantu kameze nk'imvi imanuye imbere. Skunk yahise amenya ko ari skunk. Uwo ni skunk, ni impimbi. Skunk ariko skunk mu kinyarwanda kari agasimba bakita gute? Ni impimbi kanuka shawo. The choice. He told me who he worked for. Nagasa munyiga. Nikki Fisher. Yarambwiye ngo uwakorera ngo niwe wamutumye, ubwo ni Nikki Fisher. Yagasani Nikki Fisher iryo zina sobwa mbere turyumvishe. David ari hehe? Ntago mbizi pe. Okay, enjoy prison. Uryoherwe na gereza. Umutwari. Okay, fine. I came here to talk to him. Je naje hano nje kuvugana na Hilde. Muvugana iki? She lied on the stand. Yarabeshye mu rukiko. Kuki yabeshya? But she changed her name after the. Yahinduye izina rye nyuma y'urubanza, agurisha inzu yarabura. That doesn't strike you as odd? Kandi ibyo ni ibintu bidasanzwe. So what?